Yo, good morning, Mr. Boxine. Thursday, huibis na, soulful na kita. 3 days pala ni Nagi pero bagat damo ng duron na nabo. Anyway, doon na lang kaadlaw, weekends na kita, rest day, makapag-relax na, chill. Anyway, may napakiana kung kaya ano daw di kami na shout out. Itong ira mga kilala. Simple la, direpot na mera mga kilala, ngan waray po kami pakaya era. Pero para may mga pake, nga na-support din ng content. Nagkikita ni chill na kita kay may na kita mga bagong features, mapasounds kita para pag-set it vibe. Alin do nga beat set nam for today. Post na lang na link in this description. So yeah, vibe check ani kita di first beat coming in. Oh, nice. Ayos. Amo dapat itong Thursday, soulful, kalma la. By the way, shoutout ngayon nga how kita didat mga tambayan ni Cheers. Dida Shikan, The Shack Pet House, Mafia Airsoft, G-Town Skate Shop, Zack Surf House, kaya shoutout it mga taga Des Marketing and taga LGU Giwan, ang mga naayon lahin ng content dere nga tanan. Features ka, feature ngayon namin na nga adlawin sa business. Kung nagbibiling ka mo, nagbre-braids, cornrows, all that shit, maham ka mo, mga style hype person, that shit, check this out. Kita video. Next.
sexy kita daw astig daw ano. So yeah, kung gusto ni Yutsuga din message la po hira adi po iton link kaubos. Tapos it era page Micaela Elu message la po kamo. And that's it. One last vibe check kita bago kita mag-end. Add in another beat. So enjoy. Oh yeah, amo adto. Amo iton Thursday na Thursday vibing short la pero vibe not energy. Kalma lang kita, harani nat weekends, makakapahuway gihap. So yeah, stay calm, stay soulful. Kunit every Wednesday may da rap release ng underground. Thursday mag soul vibe kita. Soul vibe kanado, soul vibe. Yeah. Oh yeah. Salamat nga mga nagtambay nga nagkita yan na your epic spread the love. Shoutouts nga hindi kanda Gums, kanda Pakaw, kanda Ropel, Radums liwat nga APC, tapos BSC ngayon Down Rock. You guys are awesome. Let's spread the culture. Love it. Buwas ibaliwat kita. Basta din hilang ahaw ha. Experiment Production.